hei hi changkak no te ania an bu an chhuwa sana tangin ni tam an liam lo ni amai ro chu sawa shol sawa huai ti taka ei tur azong tran ve me ka amai ro chu ei lo tur an thliar sang thiam chi alo ni chu wang chuan apuin akalna pianga zuin ala chom char ni tin ani chau hi ni lova a unau te pani po zuya chopek zui an langai tho ni ti hianin an mani a chaw an zon thei ma chu in zuin chaw an pechar chat mai don ni changkak te hi bronze drawn go an ni a gram somthum bor velarit te an ni ve a sawa huai sen tak le thlok chak tak an ni boka muvan lai le lungdup chip le nungzang chuang te po hi an thalak mu turom thin ani le khong ain lo ngai thla chiang ula camera trap kha video in ka zu kam le a kan kam kha o sianga ma ro chu eng ma lo ok lova an kwa khanin tui alo lut hek me a chak kor lui lian ka chuwang chuanin an lo in son chuak dei ani me la amaro chu mundanga kam na tu kan zong le don dia jing bo ruak nuam mang maya ram ngo po sing thale tana na thar ran chhuwa tana sawa po thei to pin an sama hoi tuklo po sok puar ke lo che sam puar pop mai atrangang mai dei puar na saboka ko pui to lo mumal te tuklo te hi sawa moi dang dai ve tak an ni a in ramza pathum bor vela rit ve te an ni a an mani to ka chuan rit ve na la sawa sei an tu mi han taksa hi sei e men boka thing koronga bunei chi an nia barbet species ami ni sawa te moi dang dai de mai hi tik om trial kan ti maya yellow vented flower pecker ani a gram kwa ve lekal rit zang awa zang tok ve thiang ve lek chu ni gram kwa ve lekani flower pecker kan ti mai mizo chuan in tik om trial thlek te kan ti me khatyang species zinga alien pol kha ani tik ek bom par tlana hian an om zeu zewa maro chu mong ra hi an du em maya thei tunamian tlan po hi thei mu ni a hetiang ang theilam pangchi le pangpar lam pangchi hi an du em ani ti chuan hei abulami hi tik thlek kan ti kha ni a hi ate khop maya india rama sawate ber anni an ri zong hi gram li lek ania in chi thum vela in oma tuna kan en lai bera hi plain bag flower pecker ani hi han en ula an in len lei zia chu tik om tril ai khianin khi an la te fe zo kani ka tong hi sak deuh mai the hai ka sitlang ve dewa ning lo se thiam phran don lia chuan in camera trap kha ka sei to ang khan kha eng ma lo la lo le chan chu an kwa a chak kor tang khan tui alu thaya an lo son to te po ani ma na camera trap te kan han la a in ka thleng deuh chi a ruwa sur hal ni kong athui na se sia ruwa khan min nan man ta se chuanin kan na sa lo vio wang ti chuanin atuk jing lam pang chu bo ruak te min an wam dewa khwa ro adur deuh khuya tourist ram thala chi pani kha sawa ve pui tur anam hlop maya khwa a chedeu chung khan kan chuak lui ta thau ta chuanin vazun kan tong ko sabera rinain alom phiana awan nei thak ngare vazun hi saba moi tak ani ve sum boka wa uk te po an ti thau ni wa uk kha mundanga an kaudan ni a helma chuan vazun kan ti ve thunga pangram ral kan ti kha o vazun kha ti chuan asang mangkhenga vakel chal kan huwa duangin thak an lalawa kan ui khop mai ti chuanin he luang to be hi kopui tur zongin lo sam lo maya a to pa chuanin a kopui tur mutangenge a kan lompui khop mai
luang tu be hi chi ni kan ne ya hi speckle picolet zo kan ya serthum rong eyebrow picolet kan ne boka luang tu be hi India rama woodpecker thlau zinga ate ber datu ani ama ai te hi lo tin ani chu ti chuanin kan kal zela he vadum dale pa po hianin a kop pui tur zongin an nu hip theyang per turin lo zai ve rata ma se kan lak lai hi chuanin a zai rat lo deuh chu ni ha mai ro chu hei anuin ka start che a ron ting ani ron lang ve lon maya ani po kan lom puye lo in tha pung tu tur don nia a kal de kha zui wa cha leilu bial po azing cho lo ei me ka tin leizong an ti thina leilu bial hi leizong an lo ting nge chu ka shelo wa leilu bial hi an mal pui hi avar thin boka kum som chung ka lo wa ve na hian kala hung ya lo leizong an ti om dang lam deuh hi leipui me par kan nei li a biang kan nei li a leikap sen orang waluk ti ho kha kan thelei species nei chu an ni me ya amar chu da lo la mu lo te po om thei ni kan sai mai lo tur zuang rang po zuang da oh ri ek tlang po amoi le tran don to ko ya nim fing ron chol nawa amai ro chu tlang kang khan soil erosion kan tiang atam he maya le tola lung atlan sa maya in pial khep moi thin do te po tlabal atam ma achan chu khang lo tuam khom tu thing zung le khating ang chi ho kha akang chiat na sat wang khan ania in ro an han sur chi a hianin lei an te ngip le khanin le an min kha leimin le lunglum asiam se boka a hlom du khop mai le tun tum video chu kha te zong khan ni le phot mai se hei tunai khom dan kan hrianga chhuwa le thei tlat lo maya in nung cha te po mu an har trot mai veiwa te po har sa tin electronic thil phei chu chhum le ro tui a hoi mai ni amaro chu khotra kan chu ve zelanga tin camera trap kam lam pangpo kan ti chho zelanga video khan ti thei to amaro chu zan lam mi kala test big chi alova kan test chho zel tura kan nga yang ale video thornen ale levat kan otum don ni